سلااوڕێز تەماشەفان هێژا بولتەنە دەمەژمێری چەشە ئێوارێ از جوارە پێشکەش بکەن بە vên û çeyê em dest bi bultena xwe bikin. Ji bo vegerandina zarokên xwe yên revandî ji aliyê çeteyên ciwanên şoreşger ve biryar e li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê mangirtinek ji aliyê dayîkên zarokên revandî were li darxistin. Bi armanca vegerandina zarokên revandî ji bo malbatên wan vexwendinek ji bo raya giştî bi taybet rexistinên jin û zarokatiyê hate belavkirin. Tê de hatiye ku biryar e Roja sêşema bê rêkefta heftê berçileyê mangirtinek ji aliyê dayîkên zarokên revandî ji bo vegerandina zarokên wan yên ku ji aliyê çeteyên ciwanên şoreşger ve hatine revandin were li darxistin. Mangirtin dê li bajarê Qamişlo li pêşiya bargeha netewînê girtî be ew vexwendin tevaya alî û kesên giringîdar bi rewşa giştî û rêxistinên mafên mirovan û yên jin û zarokatiyê vexwendî dike da ku piştevaniya malbat û dayîkên zarokên revandî bikin û beşdariyê dê mangirtinê de bikin. Da ku ew zarokên revandî careke din werne vegerandin ji bo malbat û kesûkarên wan. Süleyman Oso endamê desteya serokatiya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriye û herwa Sekreterê Partiya Yekîtî Kurdistanê Sûriye semînarek li bajarê Qamişlo yê Rojavayê Kurdistanê li darxist. Di semînarê de behsa pêşatayên dawiyê kir, herwiha xalên belgenameya garantiyê ya ku şandiyê Emerîkî û fermandarê Qesedê derbarê danûstandinên Kurdî de îmzek kirine eşkere dike. شش خاله وقت بيكتي خالي نوي أبون يعني جو آية كي نوي مفاوضات الدسبي بكن جي جو جهاشتي آدو دا يعني أمريكا ومظلوم وقيادات قسدي وبابندي وبيانا تماشاوانên birêz Mamosta Süleyman Oso endamê desteya serokatiya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriye her wiha Sekreterê Partiya Yekîtî Kurdistanê Sûriye mêvanê min e da ku bêhtir li ser vê mijarê em biaxivin û gengeşe bikin. Mamosta Süleyman dem baş spas ji bo beşdarbûna te. Di baweriya me de ku cara yekemîn e ev xalên belgenameya garantiyê tên eşkerekirin. Em dixwazin tu ji me re û ji temaşevanên arkê re bi hûrgulî behsa xalên belgenameya garantiyê tu ji me re bikî kerem ke. Spas ji ar ku karmendê wê tevare ئێمە وەک ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی ji bo dîyaloga agodinav me û partiyên PNK de ago belkî nêzîkî salekê sekinî bû di wê qonaxa çûyî de aberî du meha sê mawe çaxa sefîrê Emerîkî vegeriya demek Kurd gelek hevpeyvîn di nav me û balyozê Emerîkî çêbû her wiha di nav me û kak Mezlûm jî çêbû ji bo vegera yanî li ser masaya dîyalogê di nav me û PNK de. Ême wek encûman ema got di vê qonaxa çûyî de gelek binpêkirin û intîhakat û tiştê xerab di derheqê encûmanê û milletê me bi giştî de çêbû. Ême em wek encûman em dibînin yekrêzî û yekhelwesta Kurdî berjewendiyê milletê me tê de hene em vê yekêrine û ji ber vî awî jî me bi gelekî bi hostayî wek vê bizanebûn me xwest ev dîyalog bi dawî bibe ew bi serî bibe bi encam be em bigihên rêkeftinekê. Mexabin wek me got wek dibê yanî desthilata PYD û leşkerên bi ser wê ve yanî xwestin me bajon qonaxekê got em yanî ji ber xwe em bêjin em nima vê dîyalogê dikin ji ber hevalên me hatin girtin bê sûc û sebeb gelek balgeh û mekatibê Encûmena Niştimanî Kurdî hatin şewtandin. Tiştê ji wilo mestir malbatên pêşmerga yanî bi tundî şerê wan bû û gelekî dext wan bû û texwîna wan bû û gelek
مالبات يعني مجبور دكرين جي انه نبزوري بين داخویانیا بدن دیجی زاروکی خوی گودنا پیشمرگا ده کار دکن اما ماجی بالیوز امریکی رمگو اما ام دبیجن يعني برجواندی ملت اما دوی دیالوگی ده هی گو ام بگین ریکفتنه که حتی گو ام کارب وگرن ماسا يعني دانوستندني دوی يعني تعهدك قبل وذهب يعني وك طرفي يعني راعي وطرفي جرانتور يعني باليوزي امريكي وهروها قياده قصدي جو نما يعني ابا بيجرانا بسكنن ونما جارك دن وصوز بيدان انه جارك دن دوباره نبن يك يعني وبلكي نتيجه قفتو يدنا موان دي تشيبون يعني ام قهاشتن وك وثيقه ضمانات دناف يعني سروكي قصدي ام ذكر سروكي وثيقه ضمانات جمره بدي ديار كرن تمام سروكي قصدي ام ذكر وهروها باليوزي امريكي براونشتاين ام ذكر خالي افبون خالاي كمين جو وديالوج فجر ودسبي بكي جي وقت بيش خالا جو قهاشتي يعني تشتي جو بري ام بفدور اتفاق بون ام نمالي فتقرن او وقت بي مسوكرن آدو دا باليوزي امريكي وقيادة قصدي سوزي ددن والتزامي ببياننامه هيئة الداخلية جو يعني بسر بيديفيد 2019 مهاد وازا حفدي مهاد وازا 2019 او بياننامه تشبو او بياننامه يعني تيدي مثلا هيئة الداخلية دبي انجمان اجتماعي كردي سربسته گوه مکاتب خو بلگه خود حمد وراد وک به گو ترخیص جی اداره بستینه یعنی بره وقت بيت گوتن ورن ترخیص بستینن ایمجی مدگو ام یعنی جوه اداره کمترن پیاده کمترن و ام خود یه ویجین ام تو ترخیصان استینن سوزدان انو انجمان برنگ کی فرمی و وقت به حریت مکاتب خوفك وكاروباري خدس بيبكن نشاطات خدس بيبكن هروها نما انتهاكات در حق انجماني واليجري ويد دفي خالا دودادي سروكي قصدي وباليوزي امريكي سوزي دنو التزامي في بياننامي بكرن خالا سيسيا افبو انه نما يعني بمبيكرن وقرتن در حق اليجرين انجماني دي تشيدبه و سوزي بدن جارك دن دوباره نبه چارا و سقفكي زمني جوان مفاوضات اربيداني جبو زيدي حد خود ريجنك بينجان و يعني جهردو طرفا بخستن يعني جهردو آليا بخستن گو اف يعني شر دراغاندن دي بسكناندن دناوان دي آشاشا اف باليوزي امريكي و سروكي قصدي تيد بيجن انو چه طرفي گو وقت بي يعني اف خالي بري آنها مذكر كرن اف بينش خالانه كي وقت بي وان چكا خرق بكي وان خالا خرق بكي اميل سر راغاندن وی تومت بار بکن انه او برپرس دل آواز کرنا وقت به دیالوگا کردی ده مخابن بریگو ام مخابن بریگو بس ششن بریگو افخال طبعا سوز چبو انه باليوزي امريكي سوز او بو گوه باليوزي امريكي و فرماندار قصدي و دراغاندن في يعني وثيقه وقت نشر بكن و يعني التزامي بي بكن طرفين والتزامي بي بكن مخابن بريغو اف وقت وثيقه نشر بيدي يعني بيليكري واف خالد هندري ودهاتي قش بمبيكرن برصا مجي دفيدر برده يعني افشش خالين بحث كرنا جدما كوهاتيه امضاء كرن نافبرا ديفيد براونشتاين ومظلوم كوباني فرمدار قصدي ده بن بيكرن اصلا بن بيكرن زيده بونه صدم تشيكو نهاتنا جيب جي كرن اف خالين كنت بحث كرنا
شخو ام فيد بيجن ام دبين سدماوي او انه طرف دن ناخواز ديالوج وگره بله ودخواز مدح بده يعني قناغك انه ام بيجن ام نب في ديالوج كيرنو ام نمستعدن وگرن سر وقت بي ماسايا دانو ستندني جبر ويشغا جو بري اف وقت بي وثيقه نشر ببي خالي هندريوي قش بمبيك دبن اف يعني دياري وخيايش ملتي مدي انه الطرف يدن ناخوازي جو اب مفاوضات انا فقرن بله وناخوازي جو ام بگهین ریکفتنکی آگود که برجوندی ملتی کرد. باشه مامستا سلیمان درباره رواندنا زاروکان تجی آماجه پیکر دوی دم داویه ده آستا یعنی وی پروسه وی توانه بلندتر و زیادتر بویا مخابن دو مانگرتن یک لقامش لی یک لعاموده هاتن لدار خستن هون وکو انا کسی چما وابش دار نکر اما يعني يعني رواندنا زاروكا يك جوان خالين ايجو نانكو كدناف ما ووقت بطرف دند يعني اف نقاط خلاف دنا مواند نام مسلاك انا كسيف جريداي بيتر بملت في جريداي بله ما خلوان كري خدي وهر ام دجي فيكي ساكنين وبيتري جارك ديتني ما وكاك مظلوم عبديشي ما أب موضوع يعني خشك يعني وقت إثارة كري وما قوتي أف كسي جو زاروكي وان هاتن رواندن أف زاروكانا دوي لحميزة دايكي خو فقرن دوي فقرن دبستاني خو مخابن حتى انها يعني قيادة قصدي عاجز نقاري حدكي جوان شورش گر دینه گو اف مثلا رواندنا زاروکا بسکنی. باشه داوین پرسیار مامستا سلیمان هزین پیشمرگین روش دوی دم داویه ده مالباتن وان ببوره دیسا هاتن ارمانج کرن پرسام دوی درباره ده هون وکو انا کسی و تو نامه گهاند آلی امریکی و تیده شروع وکر کو مالباتن هزین پیشمرگین روش ین لروجاوای کردستان دیمینن راستی گف و فشاران تین تشتک دوی درباره ده وکریه کارک جدی بگمان اما چه داخیانیه گو ام دردخینن ام دکینن آلیه امریکی و چه انتحاکاتی گچه دبنجی ام یکسر نفسا وقت به ساعته ده ام دکینن آلیه امریکی طرف امریکی سوز ده دبی گو ام فقرن ام حد کیشوان مثلا گشار دینن و اما وقت انجمان ام دبین افکارك خرابه يعني اف يعني ضغطه جو فشاره جو سر مالباتن پشمرگه روجتي اف بيتر ام جريد دم بمحاولات جو نزيك بونا ايرو مثلا ام بين بايدي ورجيم دخازن نزيكي هبدو ببن وقال لك يعني وقت بي جوان خورتي دنافرة في پشمرگه روج قال لك جوان ضباط بون ولشکر بون دناف جيشا سوري دي جو رفض كرني طبعا دف جي وقت بي لشكريه برادان ودركتش درفي ولد رفض كرن جو راهجن تبنجي ديجي ملتي سوري بقشتي ام دبين يعني هدف جي او انه دقازن رجيم رازي بكن ووك او حالا جو ايرو ام دبين يعني يكشي خالي ايجا نهاتي مناقشه كرن مسألة شراكه عسكريه واما طرف عسكري ايجا ام دبيجن ايرو تمثيله ملتي كردك سري سدي سد قش كردن قش جامعين قالك جوان بري ضباط جيش سوري دي اف كسانا يعني جبونا جارك دن فنقرن جبو جو برافانية بر ملتي كردك اف قش قافني وقت باستفزازين دخازن انجمان باجون ونقطة جو ايوان او ناخوازن يعني ام بگهن ریکفتنه که ناخوازن یک رزیک چه ببه دخوازن انجمان باجون و فقاقو انه انجمان بيجي انه كامي في طرف يرتشب كان اف طرفه جو ايرو مثلا ما دقري ما تكونش يعني وقت به مكاتبه ما تشوتين مالباتي بيش مرقات تخوين دك قياده انا كسي تخوين دك كامي بوار بجين شري كفتنا هذا فوان
يعني جو ام بيجن ام نما مفاوضات كن اما ام وك انا كسي ام تبينن برجونديه ملتي ما جو ام بجين ريكفتنك جي طرف راعي وضامن تيخسن جو حدا كيجفان مثلا ردين واما وك انجمان ام دبين كنجي او خالين وي وثيقه جيب بن اما ام امدن مخابن طرفين انتهاكات خود بردوام تخوين قيادة أنا كسيدة إما أم هلوستا مدياري وبلت إما منازلك وأف خالي ناكوك إدنا موان برجوندية ملتنا برجوندية أنا كسيدة گلک سپاس جبو مامستا سلیمان اوسا اندام دسته سروکاتیا انجمن اجتماعی کردی لسوریه هر وها سکرتر پارتیا یکیتی کردستان سوریه گلک سپاس جبو بشدار بوناته چکدار رخصنا داعش تروریست ایریشی سر گنده لهبان یه لباشور نافچه سرگرانه لکرکوکه کر و جالی خلک گند و ایریشا داعش هاته تکشکاندن لگوری شینیه که گنده لهبان اشکره کریه کنیزی که سی چکدارین داعشه ایریشی گند کرنه و خلک گند برانبری و ایریشی راوستیانه و ایریشا چکدارین داعشه تکشکاندنه هجمارک زیده یا چکدارین داعشی جی جناف برنه سربار کردن کو ده انجام و ایریشا تروریستی ده زیان به تو کسی نگها و گندیان رای ندان داعش کو در باسی نافا گند ببه و گود کو وان داخوازه آلیکاری جهازین عراقی خواستنه لی به هاورا وان و نچونه ده دم داویه ده رخصنه داعش ایریشین خواه سر هزین پیشمرگه و گندان گر کریه ده انجام وان ایریشین داعش یین تروریستی ده هجمارک پیشمرگه و سویل شهید و بریندار بونه روزانه ناوین زاروکن کوجالی چتین جوان شورشگر و هاتن رواندن تینه دیار کرنو اشکره کرن تاوی کو دو زاروکن کردین بناوی عصام محمد عیسی جتاخا شیخ مسعود و ایانا ادریس ابراهیم جعمود سربس هاتن بردان لی چارا نویسا بدهان جزاروکن کرد ندیاره لحرم عفرین کومن چکدار دو جنین کرد رواندن و برف جه ندیار و برن رخصنا ما فمروفن لعفرین اشکره کرکو روژا دوی و مهل ناوند باجار عفرین گروپا چکدار یا بناو پولیسا لشکری جنا کرد روحات نوری 22 سالی که بخوا خلقا گنده کرزلیه دما کوجکار خواه ودگاریا مالا خواه لسر بندا قوس لعفرین بتومتا کو پیواندیا و به رفبریا پیده یا بری رهبو هاتا رواندن و تانا چارا نویسا و ندیاره روحات نوری بخوا خلقا گنده
کورزلیه هروها رخصنا نافهاتی سربار کرکو لرکفتا 27 مجدارا بوری چکدارن پولیس لشکری جنا کردیا بناو نوال نعسان یا تمن 25 سالی جه گند شیخ محمد یبسر نافچه راجو و رواند برف جه که ندیار و بر تا روژا وکیرو چارانویسا وان ندیاره نوال نعسان بریا نهاجی جالی کومن چکدار و هاتو برواندن پشتی دو دمجمیران جه وکولین سربس هاته بردان لباجار و باجارو که گندن بسر عفرینی و بصدان جنین کرد جالی کومن چکدار و هاتن رواندن و حتی روژا وکیرو چارانویسا هنجوان ندیاره تماشاوان برز لسر وان هر دو مجاران تاوان کود در ماف زاروکن کرد لحلبه لکامپین شهبه لطاخن شیخ مقصود و اشرفی هر وها بن پیکرین گروه چکدار لعفرین لگل میوان خواه روزنامه‌وان مصطفى قاضی از گنگشه بکن ما مصطفى دم باش سپاس جبو بشتر بوناته ده دسپیک امیج تاخا شیخ مقصود و اشرفی و کامپین شهبه دسپی بکن دوی دم داوی ده گلک زاروک جبو لشکریان نچار هاتن رواندن اگر آمارک احصایک بردست تهبت جمع و جه تماشاوان هجارا بدی دیار کرن کرم که دم باش که شیخو سلاف لده و تماشاوان آرکرا هیویا ما امکانه بن او تشته و تاگوتی عملگه بکن و هم رونیه این سر تو امکانه بن ام جبه مجاره و جبه توانه ام خلاص بن به تمامی ما مستعینه جبریگی یعنی جه زاروکان چکچ به و چه خورد به جیه و یعنی مالا باوه و اید دیه مدرسه یعنی دبیستانه دوی اواره فیری کرن دوی او سبدا کانه به یعنی جیان خواه ده او ناو ملت خدا و ناو کردادا و ناو عائله خدا دور خواره بلیسکاندن یعنی فا وقت او تن رواندن او مالا خراب به او مالا یعنی تا یک روی او مالا خراب تا چه تا باوی مالا کشتیه یعنی جی تا او خورد و کچه و مالا هایتی رواندن یک یعنی تا او تا جیله نو تا اجناف جوه ناف کرده تا براند یعنی یا تبه به درزوره یا تبه به حسک یا تبه قندیله ناندوزن ناوی چیه پککه و یه سربا جوان شورجگرین چته او و کاری دکن این تابعه پیاده فدوی ام کانبن به هفدورا ام تشتنا بلگه بکن ام کانبن ام جویج مساری خلاص من دوی داویه یعنی او رواندنا زاروکان زیده بویه تمام دزاننجی او دیالوگ ما بینا انکسه و پیانکه بردوام دبه دیسا او ناندوز پککه و دیسا پیچه خاطی کنه و توام بکن و مسئله خراب بکن او چیزی او انو رواندن زاروکان جمالاوانا چه کسی کانه نکن مرخواه دفاع بکن کسی بلنگاز کسی جار نکن دفاعی برخدا بکن زاروی وان در روینن کسی خودی هز و خودی او خودی باندو دناو واندا زارو كيوان لأوروبا يان جامعاتنا يان بستان دخوينن لأف تنه فقير كرد خازن وانا ببن يعني لشكريانا چارو بن نويتشيه بارگاين خا وتدريب كن وسبدا بشين بارگاهان بريا چند روجان رخصنا ما في مروفان لعفرين رابورتك بلاف كربوت تدا هن هني اشكرا كربون دربار زاروكن تن رافاندل لكامبين کوچبرکریه عفرینه لکامپین شهبه و تاخین شیخ مقصود اشرفیه اگر آگاهی بردست تهبن اف زاروک جبو کیجان ناوند لشکری تینه رواندن و تینه لشکر کرن دسه جیهنه یعنی او دناوند تینه تدریب کرن یک ناویوان بارگاه تلسوسنه هیا و بارگاه که هیا ناویت مقر تدریب العسکری او الشقیف هیا وهندنجي لفيفين هيا وجندنجي دبن ناف مليشن ايران نافانجي تدريب لكن يعني
لانه او بكاكا يكن يعني دوردا والي كاري هفتو دكن ومثلا نقولوا زهراء يجي او جي الي كار موارا كافزارو كان ورن تجديد كرن يعني ين يعني تلسوسين زارو بلقاه وتلقراح أفدو بن دستي بيدي دانا حرقش تلسوسين جي وشقايف جي وفيفين جي قد من السبهادة دانا وأب ملاتي مجعفرين ريتشال بي وزوري برنا وبترسي وبأقوتي بل هن ترغيب وهن ترهيب برنا شهباء والوركم كرنا كجخارة كرنا دروعا بشرية فجخارة أو كرنا يعني تفقيس جخارة جبو الأشكالية زاروكا سبادة بشينن قنديلي آن بشينن براغا هندن يعني بشينن سويدا آن بشينن درندن المهم بأجندين خاي سياسي إنا وقتي نراوا بمشينن باشا ما مستقاضي هنا كان بحثا عفريني بخوا بكن يعني بن بيكرن وطوان بيقومان لوي دريجي بردوامن يعني ايرو نافي دو جنان هاتا اشكرا كرن كوجالي كومي جقدار و هاتنا رافاندن بريا ويجي هجمارك ولاتي هاتبون رافاندن حتى ناجي چارنوي سوان نديارا برس من دفي درباري دا اوا سدم چيه كو اول نزيكي 4 سالان دبا لعفريني حتى نها سينورك نهاتي دانين چما اف بن بيكرن طوان زيدا غافي روج بروج زيدا تردبن جروجا او تركو او چتاين جقدارن مرتسقن وجيش الفرق حتى ودري جوير رويدا حتى نها قرتن ليدان اشكنجه كرن كشتن بردوامه تروجا مسكنيه تروجا لقند عفرينه جمرة نهاتي اقدار انه اف نهاتي راباندن هر روز انسان تي راباندن هر روز انسان تي اشكنجه كرن هر روز انسان تي اهانه كرن والمقرد امني حرف فصيلك يعني كانه حفت فصيلنا حفت دولتنا قدها فصيلنا قدها دولتنا حر تشتكي خواهي قضاتي خواهنا محكمة خواهنا تشتي خاتنا تدا تشتي خادكن وكاس علاقة بكاس هناك تلفر هاد قرطن سبادة تتا بحري خادان تكوتاكي خاخارن تل درك ديجي دي سب بحري خابده كوتاكي خاو بكين يعني اف روش بردوامج 4 بس سالات ارمان جي چيه مقابل ما بس جي بحرانا ما بس باجان لسر او بكن ما بس تركيبة ديموغرافية عفريني بقهورن وعرب وتركمانا لشينا كردان وناوی چیه کردستانی عفرینه تیک بدن اوا مبستا یکی چج آلیه ترکاواجی و چج آلیه چتاین جيش تربا مخابن ایرو مثلا اوا چرا نفیسا خبات مسلم بکرج قرج گنده کوسا رجو حتی نها سیه ده 11 ده 2020 کاتی رواندن او المارع ده عناصر هات مالاوي سر مالاوي هات او کرن ايرش كرن او رواندن چرنفيسا حتى ندياره تشتيدن الروهات نوري ايبو بالتهماك انه اوجي هاتي رواندن لانه جمعيه قطري خيري دابي وتي مصري ونجي نهاجي ندياره احمد خليل بن عبد الحنان جمع رسكي لانه مع ملاوي بيريني هي اوجي هاتي وقتي ترساندن وهاتي رواندن قتشب هران بركوارستاندن ولاد حجي علي عبو مجكا خري وعثمان عبدو حسيكا اوج قندي حسي بتهم يعني نروا اوجي واتين قرتن وبس جبو براورستاندن وبسادان لحر قندكي للشيء او سيمرني جبو رد المظالم دنكرن وتبر ملاتي خد الدفاع كرنا جمالا شيخو او حرسك ابو عمش او نقرتن لنها تسليمي شرطه عسكريه برقاه رجو كرنا شهر في سواء نديره وعائله وناجي مترسي داره انه مصيري وقت مصيري احمد خابن يعني يجي سمرقند لجندي كاخ عفوا لجندي كفر سفر يجي يكي دوز يكي في مه سي مر رواندن يك جوانجي جنك بو عبد الرحمن بريم جابو انجو حفصاليه يعني ختياري يعني عبد الله خليل مراد انجو ساليه والشميران خليل او جنك يعني بالساليه تولد توري جنك ضد المجتمع الكردي ده عارفين توري جنك رواندن يعني شرم مصيري الرشي يعني ابناجي جذبوا يعني عنوان معني براج وفدي جوان وستاندن يعني تشتيدن انا ذكرت مثلا قندي معمله نقل الدحمر يا بقرن
هرن وان بقرن وان بترسين وان لوان خينن بين يعني برا بدون برا خبدن ورن دي سمالاخا يعني إيرو في حال يعني قانونك هبي مثلا كان به إيرو تبلغه خا تحبس خا تبرا خدان دبي كاغازي كبدنته دبي تثبات كان به كاري خاي روتيني روجانات درباس بكي نائرو تلفرواري قرتن سبادة تعرف دردن قرتن يعني أول شريعة الغابة قانون الغابة كإنسانيات وما في مروفان مسألة دتنا يعني ثاني إنه وحشن بمنطقة كاتنا گلک سپاس جبو روزنامه‌وان مصطفی قادی گلک سپاس جبو بشتر بوناته به سرپرستی و آمدهبونا سروک مسعود بارزانی کنگره کنفدراسیون رواندا کردستانی ل پایتخت هرما کردستان هولری به ریو دچه کنگره رواندا کردستانی به گوتارک سروک مسعود بارزانی لهولا سعد الله لهوليرا پایتخت هرما کردستان دست بکرده ده بهتر 105 کس کردین هر چهار پارچه کردستان و جهان بشدار بونه و ده تا شش و مه بردوام بکن جبلی سروک مسعود بارزانی سروک حکومت هرما کردستانی و سرکردین پارتین کردستانی و کسایتین کردی چهار پارچه کردستانی بشدار دبن بی پێشمەرگە و ڕابەری کوردستان سەرۆک بارزانی بژی پێشمەرگە وهاتن پێشمەرگی مەی شاد و شاد بکەبێنەوە مالباتا شهید صلاح یونس ایرو سالواگرا شهید بونا وی لروجاوای کردستان وجاند مالباتا شهید صلاح یونس و خوندنک بلاف کردبون تیدا راگاند بون کو اوی سالواگرا پنجان شهید بونا خباتکار صلاح یونس لگورستان گنده تل حبش یب سر عموده و وجینه ایرو جی پشتی نیورو مراسم هاتن لدار خستن خباتکار صلاح یونس اندام کمیته هرمی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه و گلک جاران جالی رژیم سوریه و هاتبو بنجاف کردن و رفاندن هروها دوی دما داوی ده بری کو شهید بکوه جالی پیده و هات رواندن ده زندان ده جاوکی خواه جدستا پشتر جبو هریما کردستان پشتی کو هات سربز بردان هات و گوستن لحولیری جی جیانا خواه جدستا لباجار ایسن یه آلمانی ترم خباتکار کرد خالد المشایخ برف هریما کردستانی و برکت ایرو ترم خباتکار و کسایتیان اجتماع پرور و ولاد پاریس جه آلمانیا برف هولری و برکت دا کجبو روجاوای کردستان وره و گوستن لزید خواه بخاکه وره سپارتن خباتکار خالد المشایخ بریا چند روزان کوچا داوی کربو ایرو جی ترمیوی برف هولری و تی و گوستن ده انجام توباران کرنا نافندا باجاروک عن عیسی و گندوار نویده زیان مادی رودان جدن خوجه راگاندن کو ده گروپین چکدار امسر حکومت سوریه دمکی و نخوشخانه عمر علوش لنافندا باجاروک عن عیسی به توپان ارمانج کرد ده انجام و توبارانه ده زیان مادی مزن رودان بکو تو زیان جانی هبن جدن سربار کرد کو همان چکداران به توپخانه گران گند سیدا و کامپا عن عیسی اوریا ناف دولتی آرمانج کرن. پشتی زیادتری هفتیه که جبرینا آوه به یکجاری جوزگاه علوک یاد بین کنترولا گروپین چکدار ده لسر کانیه لسر خلکن باجر حسکه آف جارا کدن هاته بردان
جدرن خوجهی راگهاندن کو پشتی 8 روزان جبرین آوه لسر توایا تاخین باجار حسکه آف جارا کدن لسر هند تاخین حسکه هاته بردان وکه جدر دایا خویا کرن کو تانها آف لسر تاخا تلحجر تاخا عسکری و مریدیان به تنه هاتیه بلاف کرن و تاخین دنجی هنجی به آون و بریار آف لسر وان تاخانجی وره بردان لشام پایتخت سوریه به هزاران ج خوندکارین کرد ین ج باجار و باجاروکین جدای روجاوه کردستان هنه لزانینگه و پیمانگه باجر دخوینن و کوچاوا باندورا شهر سوریه لسر هر کسی که کریه لسر خوندکارین کرد جی کریه خوندکارین کرد تایبل جی آرکره گلیو گازنین خواه کرن پرزگریکن کوراستیتین دانه دیار کرن خوندکارک کرد خلکا باجار قامشلی روجاوه کردستان راگهان کل شامه راستی گلک کیشه و پرزگریکان تین وکو بهابونا کلو پلان و کریه خانیان هروا زحمتیا چونو هاتنه و خوندکارا کرد دازانین جی کو کمبونا دمجمرین الکتریکه و برینا آوه جیانا وان آستان کریه و جارنان نچار دبن کل بر مومان بخوینن اف دیمنین که هندبینن تایبت جارکره هاتن شاندن به هفره تماشه و گهداری گلیا خوندکارک کرد بکن خوندکار کرد لجامعة دمشق بايتختا سوريا على زي ما دورتا حفصد حياة حيصد طالبينا كتشو خورد أم قلك زور زحمتيات بينن جغلي غلاء بلد خاصة كريا خانية قد كرنا آفي وكهرباء صعوبتها مواصلاتها أم روجا خبزور زحمتية يدر باز دكن دورتا خوندن يده وجامعة وخانية يده أم سر ضويش معه خونا خطنان دكن ایرو لبازار روجاوه کردستان $1 امریکی لهمبر لیره سوری به 3465 لیره تی فروتن هروها به 3405 لیریان تی کرین نرخ زیر عیار 21 به 181,105 لیریان لبازار روجاوه کردستان تی فروتن گیر پیترسون شانده نافدولتی تایبت جبو سوریه ده داوین لدوان خود گوت کو کمیته دستوری یا سوریه یا نو بتنه کریز و ململانیا سوریه چارسر ناکه لبله درگاه که جبو پروسه که برفرهتر رایه داخوازا آواکرنا باوریه که نافبرا تاوای آلیان جبو پیشخستنا کار کمیته کرد. شانده نافدولتی تایبت با سوریه دبیجه به تنه بریا کمیته دستورا سوریه یانو کریز و ململانیا لسوریه نای چاره سر کرن. داوین لدوان خود گربدرسون شانده نافدولتی تایبت با سوریه را گهاند. کمیته دستورا سوریه نکار به تنه خود کریزا سوریه چاره سر بکه بلکو درگاه کج بوی دیتنا چاره سریه که کریزا سوریه رو دخوازا آواکرنا باوریه نبرا توای آلیان کرد. درباری کاری کمیته جی بدرسون آنیزمان و گوت او توای هولان داج بوی پیشخستنا کاری کمیته کوب در انجامین باش درکه و روشا سوریه چاره سر ببه. جدرن دیپلماسی عربی را گهاندن پیش دمکه کو پشتی کو گر بدرسون شانده نافدولتی تایبت بو سوریه لگل علیکاری وزیر دربه ایران علی اصغر خاچی جویا بریارا روجاسی شمابه رکفتا هفته و مه بدرسون سردان شامی بکه دا کل گل بر پرسیارین رژیم آمده کارین گرا هفتان جوجوین کاری کمیته دستور سوریه پیش روج گوتو بیش بکه لگوری همان جدرن دیپلماسی اشکره کرنه بدرسون نگل خاچی تکزی لسر پیوسیا بردوامی پروسه سیاسی اروها بردوامی جوین کمیته دستور سوریه کرن اروها تکزی لسر گرنگیا برفره کرن آلیکارین مروی با سوریه جی وکه فکتره که سرکه و گرنگ بوی چاره سر کرنا کریزا سوریه هاتیه کرن
سرباری سردان بدرسون بو شامه جدر نوهاتی دان زانین دی سردان خوده و بدرسون لگل فیصل المقداد وزیر دروی رژیم را بجوه جبوی گنگ شکرنا آمده کارین گر حفتان ججوین کاری کمیته دستور سوریه لجنفی دیار کر اگر هیا افگرانو و رپاش خستن بو محاسباته. اروها شانده نافدولتی تایبت بو سوریه جبوی گنگ شکرنا دوسای سوریه بگشتی و کاری کمیته دستور سوریه بتایبتی لگل فیصل بن فرحان وزیر دروی سعودی رژی لریاض جویاب و کریزا سوریه لگل ویگوتو بیش کربو. لرکفتا 22 جوتمها بوری لجنفی گراششان ججوین کمیته دستور سوریه به آمدبون هر دو شاندن اپوزیسیون و رژیم اسد و جواکا سیویل بداوی بو به کوبتو در انجامان درکوه. بله تماشاوان برز به وی او ام گشتن داویا بولتن خو هر شاد و بختور